Evo danas treći dan dolaska naših hadžija iz Medine. Očekujemo grupu, a to je dio hadžija Mostarskog, Travničkog i Sarajevskog muftijstva. Prema našim informacijama već su prošli mikat na Zulhulejfi i na putu su ka Meki. Mi ih ovdje očekujemo u popodnevnim satima, oko 15-16 sati, kao i sve dosadašnje grupe. U utorak je došla najveća grupa naših hadžija iz Medine, to je 3 aviona ili 18 aviogrupa. Svi su obavili umru. Sinoć je druga grupa, to je 2 aviona ili 4. i 5. avion, odnosno 12 aviogrupa. Također, uspješno, zahvaljujemo se uzvišenom Bogu na tome, obavili umru i prije sabah namaza se vratili u hotel. Ta akcija, tako da je nazovemo, prebacivanja hadžija od hotela do harema prolazi krajnje uspješno i relativno brzo. Za nekih pola sata mi autobusima sve hadžije prevezemo od hotela do harema. Na isti način se i vrate, tako da je ta komunikacija ove godine sa haremom, između hotela i harema, izuzetna i vrlo kvalitetna. I hadžije kad individualno idu u harem koriste isti način, iste autobuse i to prolazi bez ikakvih problema. Mnogo naših hadžija, dakle, individualno odlaze na namaze u harem, što nas raduje i što i jeste, ako Bog da, ono što im je ovdje osnovna preokupacija. Danas, kao što rekoh, očekujemo i posljednju grupu naših hadžija i oni će po ustaljenom planu večeras u 23 sata biti ispraćeni u harem da obave umru i njih očekujemo prije sabaha da se vrate u harem i time bismo, ako Bog da, završili ovu aktivnost i čekali izlazak na Arefat, a njega ćemo, ako Bog da, do nedjelje pripremiti. U nedjelju navečer, ako Bog da, je izlazak na Arefat, u ponedjeljak dan Arefata. Tako da što se tiče svih naših aktivnosti, za sada sve prolazi po planu i utvrđenom našem rasporedu.